Šta rade nastavnici srpskog jezika i književnosti nakon diplomiranja? I šta se dešava kada od državnih institucija tražite podatke od javnog značaja? Prvo što nam svima savjetuju je da se prijavimo na biro. Meni taj biro ništa drugo nije doneo osim tog uverenja da sam nezaposlena i svaki savjet se završava time da je neophodna sreća, što ja zapravo mislim da je eufemizam za veru. Pošto znam da su se zapošljavali ljudi koji nemaju završene osnovne studije, poznajem ljude koji rade u prosveti, a mene zovu pre svojih časova da me zamole da im objasnim nešto da bi mogli toj deci da predaju. Da kažem vrlo jasno i glasno da se mi zalažemo za kvalitet u obrazovanju. A kvalitet ne mogu dati partijski poslušnički kadrovi. Nikada nisu mogli i nikada neće moći. Bojim se da se profesori sve više povlače, jer jednostavno ipak se bore, čini mi se sada najotvorenije, jedini protiv onoga što se zove neoliberalni koncept modernog društva. Neoliberalnom konceptu ne treba škola, ne treba pojedinac, dete koje nešto zna. U tom smislu, od 2009. godine, kada je zvanično prestala da važi obaveza prijavljivanja svakog slobodnog radnog mesta od strane poslodavaca, Nacionalna služba ne raspolaže podacima o ukupnoj potražnji na tržištu rada. Uzorak za naše istraživanje bile su sve škole na teritoriji opštine Stari Grad u Beogradu. Od ove škola smo tražili uvid u konkursnu dokumentaciju i ugovore u radu, a 7 škola nam nije ni odgovorilo. Po sopstvenom priznanju sekretarice jedne od škola na opštini Stari Grad, one su se nakon prijema naših zahteva međusobno konsultovale i neki od njih su odlučile da nas naprosto ignorišu. Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobili smo odgovor da je, citiram, u toku su sistematske aktivnosti na racionalizaciji zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja, prema kojima prednost u popunjavanju slobodnih radnih mesta imaju tehnološki viškovi. U ovom trenutku je 661 nastavnik srpskog jezika i književnosti prijavljen na Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ja sam Ljiljana Božić, master profesorka srpskog jezika i književnosti. Nalazim se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje već skoro 3 godine. Ja sam Ana Jelenović, master profesorka srpskog jezika i književnosti, trenutno zaposlena u poslu van struke.